Evo Mirane, FNC, Beograd, zadnja 4 eventa FNC-a velika, ti si po 3. put main event, to protiv Darka Stošića, najveća borba regije, najveća borba ikad, možemo slobodno reći, isto regije, neće se ljudi ljutiti ako to kažem. Što nam možeš reći o tom meču, kako je došlo do toga, sve što ti padne na pamet? Ma u tom meču mogu da kažem da Darko nema šanse da me pobjedi, da ću završiti to u prvi razmini, u toku prve minute će ljubit pot. To je sigurno. Znači, kako je došlo do tog meča? Ma ja sam se zajebavao, znaš, rekao sam da bih volio da se borim sa Stošićem, zato što volim izazove, volim najbolje. Znam da se po statusu nikako ne zaslužim ovog meča, ali evo gledaj to, menadžment od Stošića i Darko su napravili fatalnu grešku koju je učeo platiti sa gadnim porazom od no name fightera koji će se kroz njegova leđa i njegovu grešku napraviti veliko ime. Mislim, ja bi se ime napravio tako i tako, samo bi malo duže trajalo. Sad kad zaredim Stošića je to gotovo, sam broj jedan, mislim, jedan najatraktivnijih boraca u Europi, već sam sad, a poslije borbe sa Stošićem će znati to cijela Europa i onda idemo naprijed. Definitivno. Znači ta prozivka, ajmo reći, sučeljavanje je došlo upravo nakon posljednjeg meča na domaćem terenu u Ljubljani protiv Marija Žgele. Taj meč, mnogi su mislili da će tu biti, ajmo reći, nekakav kraj, jer Žgela je poznat po svojoj snazi, nokautirao je prije ljude, ali si ti pokazao suprotno, nokautirao ga odmah u prvoj razmjeni. Možeš se malo na taj meč osvrnuti? Ma dobro, sve je išlo kako smo željeli, osim toga što sam ja napravio na početku grešku, pošto, znaš, kad počneš meč, ja sam bio relaksiran, on baca neki lagan kroše, ja se umaknem malo nazad i on onda na silu ide, malo me pogodio, stisne uz kaves i kad me stisne uz kaves samo su mi išle stvari koje je rekao Zeljk, Miran trebaš samo napred, I nema fizike da jedan koji udara široko, potine i to smo onda ispravili, išao sam napred i završio meč. Nije moglo biti drugačije, znači dok god Žgela ne popravi nekih tehničnih stvari, dok god Žgela ne uči tehničnih stvari, imat će problema sa borcima koji su tehnično bolji od njega. A kad mali napravi, kad momak to popravi, on bit će stvarno dobar fighter, ima velik potencijal, ima snagu, ima muda. Tako da baš se veselim se da vidim napredak Marija, pošto ako bude slušat, ako bude učiti tehniku, može puno toga može ostaviti trak u sportu. U jednom neformalnom razgovoru si mi rekao da je on kralj zato što ne traži izlike nakon poraza. Vidimo da recimo Spahović dosta zaziva taj revanš i sve, recimo Žgela se uopće nije bunio ni ništa. Što možeš reći malo o tom stavu? Gledaj, Spahović ima problem, gledaj, ja sam izgubio sam borbu od Stevana Živkovića, u kojoj sam imao dojam da je ne bi smeo izgubiti, bila je to blizu borba, protivnika su je promijenili malo prije, ista zgodba ko sa Spahovićem, sada da je bila borba blizu. Znači, gledaj, ti si izgubio borbu, sad on stalno traži Miran i pravi iza sebe, njega jednostavno neće ovaj meč definirati njegove karijere, moj meč. On treba da ide napred, on treba da ide napred, da zaboravi ovaj meč, da se počne boriti na svoj najbolji način i da ostavi trak u sportu. Niko neće se sjetiti, ako on sad pobjedi, ako on bude šampion KSV-a, ako Spahović postane šampion KSV-a, nikomu neće reći, ti si došli borac od Fabijana, kontaš? Da. Znači poraz dođe, ide, zaboravi poraz, idi svoju karijeru napred, ako dođe do remeća, dođe do remeća. Kad je dao intervju za Fight Site, od 9 pitanja, 5 pitanja je bilo za Fabijana, to si je sam napravio, pošto on forsira to. On bi trebao reći, nema šta, svako može imati slabu noć. Idemo napred, radimo i ako se opet sretnemo, možda bit će druga zgodba, znaš, kad ti ideš u remeč, nikad nisam izgubio remeća. Nikad nisam radio remeč iz poraza. Uvijek sam pružio remeče kad sam pobjedio mečeve i to sam ja uvijek pobjedio. Tako da ne vidim kako bi mogu, sad sam vidio Spahovića kako se je borio u Medulinu. Imao je kondiciju pošto mu je borac nije pritiskao, znaš, kad ti radiš svoj ritam borbe, ti imaš kondiciju, a kad ti Miran dođe, kad ti tuče po tijelu, kad ti zabija koljeno u tijele, kad te laktari sa poda, ti se više trošiš nego kad si ti šef kaveza. Tako da, gledaj, mene remeči ne zanimaju, ali ako bude interesno, ako dođe do toga, ja sam za. Definitivno. Evo, malo da se vratimo na ovaj meč sa Stošićem.
Misliš da je veći pritisak na njemu? Meni uopće nije pritisak nikad. Znači, gledaj, ja sam borac koji je MMA hobi. Mene ne zanima rezultat, mene ne zanima, kakav pritisak. Ja idem, ja se potučem, rezultat ne zavisi od rezultata. Ja vam danas kažem gdje ja budem u nedjelju. U nedjelju ja budem sa decu na Kalemegdanu u zooparku, znači. To je to. Ja idem u nedjelju poslije meča u zoopark, gledat ćemo ove životinje po Kalemegdanu, sjednemo se u auto i idemo kući pošto je drugi dan škola za decu. To je moja nedjelja. Da li bom tamo išao ko šampion, da li bom tamo, sigurno bom išao ko šampion. A bilo šta se desi u Kabzu, ne može meni menjati nedjelje. I to je to, za mene to hobi i to ću ostaviti, borim se bez pritiska. I da se borim sa ne znam kim, i da se s Pahovićem borim, ili već i da Škeri ne bi imao nikakvog pritiska, ne bi imao nikakve srete ako pobjedim, ne diže mi pobjeda neke sreće, a ne može mi ni poraz uničiti neke da budu za tlaka. To je to ide i dođe, svejedno mi je što se desi u Kabzu. Jedino što ne mogu podnositi da bi se osramotio, da bi pokazao lošu borbu, da bi se predao, a to se nikad neće desiti. Znači, ljudi moji, Mirana, ako ćete Mirana gasiti, trebate ga gasiti, a to je nemoguće. To je, ovi momci me ne može ugasiti, znači, to je sigurno. Kad ja vidim kako udara Stošić, kako telefonira ove krošeje, swinge, ma to je smiješno da ga niko ne iskontrira na tih udarcima. Ja mogu imati ruke ovako, ja mogu imati ruke tu mogu imati ruke i on me ne može pogoditi sa swingom. To je to. I dokazat ću vam to. On je isto tako, ajmo reći, favorit prema projekcijama, ali ti misliš da to je promašeno? On će završiti na polju Kabeza u roku minute. Ako uspije bacat, će produžiti borbu. A najviša opasnost kad mi ide za double leg, da ga dobijem sa koljenom u glavu. Znači, nema rješenja, on će probati nekog gurati uz kavez, neće me izgurati uz kavez, pošto neću napraviti korak nazad. Tako da, uz kavez me neće zgurati. U double leg ako krene, presekat ću ga sa koljenom, single leg ću mu braniti i šta god stegne, zaledit ću ga sa jednim udarcem tako koja nije još niko zaledio. Tako da, jednostavno, ovo je mis meč, ja ću to dokazati 1.6. u Beogradu. Kako je stanje sa navijačima? Hoće li ti doći puno ljudi podržati, se ti najavili, Slovenije pogotovo? Mislim da će biti puno slovenskih zastava, ja sve opet apeliram da neka uzmu slovenske zastave, neka dođe u Beograd, i Srbi me vole, tako da nećemo imati Slovenci nikakvih problema tamo sa navijačima, da to je sport koji je puno međusobojnog poštovanja, ogromnu podršku dobijam iz Srbije, tako da mislim da ću imati pola dvorana na svojoj strani, a možda i više. A znaš šta, nema veze i da nemam nijednog navijača, ja znam šta ću tamo učiniti i to je veliki problem. Vidimo u budućnosti velike probleme za Darka Stošića. A šta nakon Stošića? Imaš li već u planu neke, već si prije prozivao neke regionalne borce, koga još želiš, ajmo reći, skinuti? Ma ne, gledaj, ja nikad ne prozivam prije borbe, nikad ne pričam o drugih protivnika. Ne mogu gubiti energije, ja sad živim Darka Stošića, dišem Darka Stošića i ubit ću Darka Stošića, a onda vidjet ćemo kako će meni u Kabzu, možda ostavim rukavice na sredini Kabeza, možda, ne znam, vidjet ćemo šta će biti. Jednostavno, ne mogu planirati šta bude sutra. Definitivno da se ne može planirati, ali jednu stvar ne mogu ne spomenuti, to je Arena Stožice 2025. To si rekao 12.4. točno dan te tog 40. rođenja. Tu bi se volio boriti. To je već rezervirano, Forgi je to već rezervirao dvoranu, tako da 12. aprila, ako Bog da, budemo staviti moj rođendan pred punim Stožicama i ne znam koga ću nokautirati tada, ali sigurno zadnji dan moje mladosti jedan pada. Poruka zadnja za Darka Stošića koju ćeš prenijeti preko Fight Site. Darko, spremi suze, spremi bol, sve to ćete doletiti u Beogradu, nokautirat ćete u prvi razmin, nokautirat ćete u roku 1 minute. Zapamti si Srbija, to što sam rekao, zapamti si Stošić. Kad ideš u petak prije borbu spavat, znači to ti je zadnji dan spavanja bez bolova. To je to.